Welcome! In this video, mag-solve ko problem regarding component method and also coplanar forces o kasagaran tong kwaon diri ang iyahang direction o resultant force. First problem, kung inyong matikdan, gihatagan tag upat ka forces. Ang pangutala lang diri is unsa kaha ang resultant force ani. For problem 1, 4 forces act on a bolt A as shown. So we have 1, 2, 3, 4. Kitagaan ta sa ilahang mga value o sa ilahang angle. For F1, nakay 30 degrees, F2, 20, F4, 15, and F3 along y-axis. 20 degrees along y, 30 degrees along x, and 15 degrees along x. Karon unsa kaha ang resultant force sa bolt o ngihang direction atong isolve. So mo na to ang figure sa problem. So we have F1, F2, F3 and F4. Karon by component method atong bungkagon ang value ni F1, F2, F4. So for F1, we have F1x and F1y. For F2, we have F2x, F2y. Kaning force F3, dili na to ni bungkagon. Nga naman, timan-i nga every force nga nana along x and y, diha na gina siya, ay naghilabti. So, ang imo lang component method, katong mga forces nga naka-diagonal o na siya mga located nga mga angle. We have F4x and F4y. Okay, so nabungkag na nato ang 1, 2, and 4. So sa ato ang Cartesian plane, we have this one. Kung inyong tanawon, along x, duha ang positive, F1x o F4. Usa ang negative, this one, F2. And along y, upat ka forces, we have F2, F1, y, F4y, and also the value of F3, this one, 110 Newton. Karon atong kaon nilahang summation of force along x and summation of force along y. Timan ilang kung asa na-locate ang angle mo na ang cosine. So we have this one fx, f1x plus f4x minus f2. Munang nata f1 cosine 30 degrees. Nganong cosine kay si 30 along x man. Plus f4 cosine 15 degrees kay si 15 along x. Og si F2 sine 20 degrees kay si 20 degrees along y. So timan ilang ni nga statement. So kung along y we have F1y plus F2y. So tanan positive minus F4 minus F3. Nata F1 sine 30. Kay along y naman ta mo nang diri nag-cosine ta, pag along y sine. Then F2 cosine 20. Kung yung matikdan diri sine 20. Pag abot sa y, cosine 20 na nga naman, kay ang angle 20 degrees na along y. Timan gihapon, kung asa na locate ang angle mo na ang cosine. Minus F4 sine 15 degrees, diri nag-sine ta sa along y pag x nag-cosine. Minus F3. So, muna itong equation nga na-formulate base sa atong paggamit sa component method. Okay, so muna ito ang angle based aning a problem. Pero pwede po ta mo gamit og laing angle for F1, F2 ug F4. Kani. For F1, pwede ta mo gamit og 60 degrees. Nga naman, take note nga si F1 is along quadrant 1. And remember nga every quadrant that is always 90 degrees ang yang angle. Kay 30 man in order mahimo ni 90 degrees, amo nang 60 ta diri For F2 along quadrant 2, 20 may gigamit, 90 degrees man ang every quadrant mo nang diri 70 pero along x na. And also for F4 nga nasa quadrant 4, gigamit na ta og 75 nga angle instead of 15 degrees. Okay, let's continue. Muna na tayo 60 degrees for F1, F2, 70, F3 as is lang kay nasa quadrant o nana along y. And F4 natay 75 degrees. Karon ato na pong kaon ang equation along summation of forces along x and y gamit ani nga mga angle.
Ganina ni gamit aning angle 30, 15 ug 20 karon lahi na pud kani atong gamiton, atong i-try. So nata f1x, f1y, f2x, f2y. Ang imong f3 mura gyapon naka f4x and f4y. Karon ang y, f1, f2, f3 ug f4 na along x and y axis, makakuha na ta og equation. So therefore, base ani nga figure, we have fx, f1x plus f4x minus f2x. Duha ka positive, usa ka negative. So nata f1 sin 60 degrees. Muna ni gamit tag sin kay si 60 degrees naman along y. Muna nag-sin ta diri plus f4 sin 75 ngano man kay si f4 ang angle 75 is along y axis na x pa man ta, minus f2 cosine 70 kay si f2 ang yang angle 70 na along x, munang nag-cosine ta. And then fy duha ka positive, duha ka negative. So f1y plus f2y minus f4y, this one, minus f3. Munang natay fy equals f1 cosine 60. Manong cosine kay angle 60 along y. Kung inyo na matikdan at along x nag-sine ta pero y nag-cosine na. Plus f2 sine 70, this one, kay 70 degrees along x man na naman ta y mo na nag-sine ta. Kaya timan ni always kung asa ang angle na locate mo na ang cosine. Minus f4 cosine 75 degrees, since along y man ta na 75 degrees along y mo nang nag-cosine ta diri minus f3. So nakita ninyo ang paghimo sa equation base sa duha ka angle nga atong gigamit. Karon kung atong i-summarize ang duha ka angle nga atong gigamit, unsa kay inyong maobserbahan atong i-check. So tan-awon. So mo ni ganina nagamit ta og 30, 15 ug 20. Mo ni nga equation atong nakuha. Kung mo gamit po tang ani nga angle 60, 70 ug 75, mao po ni nga equation atong nakuha. Bisag asa ng duha imong gamiton, pareha ra na sila. Ngano man, palihog na kog check sa inyong calcu. Kanang cosine 30 equals na sa sine 60. Example, along x, kani nga equation imong gamiton instead of kani. Along x man ni, pareha ra sila. Kay kanang cosine 15 degrees equals na sa sine 75 degrees. Also, sine 20 degrees equals na sa cosine 70 degrees. Kani imong along kung along y pod ang sine 30 equals na sa cosine 30. Ang cosine 20 equals sa sine 70 ug ang sine 15 equals sa cosine 75. Mo nang i-check lang ninyo sa inyong calcu kung equals ba ng duha. Kung equals, makakonclude ta nga either of the two equation pwede ta mo gamit. So therefore we have this one, f1 cosine 30 plus f4 cosine 15 minus f2 sine 20, or we can use this one, sine 60 plus sine 75 f4 minus f2 cosine 70. Kung inyong tanawon, 30 plus 60, 90, 15 plus 75, 90, 20 plus 70, 90 degrees. Kung inyo nang isolve ang duha, pareha na as like answer. So nakay 119.14 Newton. Kung imo ning isolve. Take note, imong F1 is you have 150, F4 is 100 Newton, and F2 you have 80 Newton. Kung inyo i-plug in ang value ni F1, F2, o F4, based on nga equation, makakuha ka og Fx, summation of force along x equals 199.14 Newton. And also, along y, we have 4 values, F1, F2, F4, and F3. So, muna natin F1 sine 30 degrees plus F2 cosine 20 degrees minus F4 sine 15 degrees minus F3. Or we can use the other equation. So we have F1 cosine 60, F2 sine 70,
F4 cosine 75 minus F3. 30 plus 60, 90, 90, and 90 degrees kung imo nang i-total. So we have F1, 150, F2, 80 Newton, F4 we have 100 Newton, and F3 we have 110 Newton. Kung ato ning isolve gamit aning equation or this one, parihara sila og value. Muna nakuha ta og summation of forces along y equals 14.29 Newton. So karon na natay value ni Fx og summation of forces along y. Pwede na nato makuha ang resultant force nato. Atong i-continue ato ang pag-solve para makuha si resultant force. So muna mo ang Fx and you have your Fy 14.29 Newton. To find the resultant force, muna nga equation atong gamiton. Resultant force squared equals summation of forces along x squared plus summation of forces along y squared. So muna siya ato lang gi-square root para makuha si Fr. Natay 119.14 squared plus 14.29 squared na square root niya. Kung kani nga equation ato ning isolve gamit atong mga calculus, we have 199.65 Newton. And for the direction, we have this equation, tangent theta equals summation of forces along y over along x. So natay arctan, ang y 14.29, along x we have 199.14. Kung ato ning iso, we have theta equals 4.10 degrees. So ato ning i-graph, therefore we have 199.65 Newton ang Fr o ang angle theta 4.10 degrees. So kanina yung upat ka forces, ang ilang resultant force, we have Fr and we have this one theta, yang direction. Karon nahuman na tog solve ang problem number 1 nga naay upat ka given nga forces. Karon mo solve ta og medyo complicated gamay nga problem. Ug atong ipadayon ang pag-solve sa problem number 2.